Rocas, Monsignor Repar, Bulldozer 2012 Studio Anapol. Som tak zažratý do rapu, jak nebol nikto nikdy. Monsignor Grizzly, ten čo píše hymny, ten čo je moc pravý na to, aby mal z hudby biznis. Fredek Ešov prejav kyslý, jak zlomený Riesling. Chcel by som ťa pozvať 15. marca do Košíc do klubu TJL Deja Vu. A všetci ste mi písali, dojem do Košíc, velice len, tak som zvedavý, koľko vás dojde, aký spravíte bordel. Takže vidíme sa 15. v Košicách. Deja Vu. Počúvaš solo album Monsignor Separ Kokotko. Zvyšuje srdeční puls a může způsobit záchvat končící smrtí. Váš penis se roztvrdí a nebudete schopni dosáhnout erekce. Želám príjemné počutie tohto fajnového albumu. Komu sa nebude zdať dobrý, má na ušiach frc gumu. Drž hubu, keď si není spokojný, nejsi kompetentný a ja nejsom ochotný vysvetľovať ti, jak to chodí a čo je vlastne. Nechám ťa v neznalosti žánrov, aj tak je v nej celý